athe lanar ni video bi post kan kheden ma athe neli hospital lok sido sajani si video klang kheden ngasi kadoga beta ma tha wada dang ne lapen to non frank ke video nang klang da po mane non si pini si discharge lang ya dapen hospital lang pendi la hospital ya Difu Medical College tadi and hospital ladak sido masih ladak lok si penangan arni do der lo la so join si video bang continuously upload on eda lo la si kadok ke panda dia cho hang lo la si non ne hem le lo upload tang te nali tum pan video misen na video na pak lang pon po la si kadok ke panda nilihin pen kardom lo chipi lo la si nali tum anso senang support un tha la si nali tum ning chpa biri je video i post siklang keder mapu la si video bang la sa join lo jane medical ke lang si hospital lang si to la sa join si video klang thek keder lo la si sita mathai ri prabjin pen nangli tum phan video ke me wan bom po la si chong dei la si la solam theng pachni si mane neli live ke bang chot la si to pote tang te panan pat ton ko la si ne YouTube family ke do an phanda ning ching samping lo nang litum nili abang avidat ku sistem nang litum comment likes nang pidun subscribe bom pot choro par pik lo kasi an se na support bom ta la si to sabang sa video bang pan si pang ton ba live bang ke la si ne lam thi nang pachani phan si bang chora pot to nan si kon to de la masap so background lang ya Difu Medical College song asi to pote tang te de ta